Najbolji način da proverimo koliko smo savladali prethodno teorijsko znanje jeste da uradimo naredne vežbe. Zadatak koji se nalazi pred nama jeste da svaki student na fakultetu ima svoj broj indeksa. Naprimjer, brojevi indeksa su 123 kroz 2017, 421 kroz 2016 i tako dalje. Definiši funkciju koja na osnovu rednog broja studenta i godine njegovog upisa na fakultet gradi nisku koja predstavlja njegov indeks. Dakle, definišemo funkciju koja se naziva indeks, prosleđuje se redni broj i godina upisa, a ono što bi trebalo da se vrati jeste, dakle, da se na ovaj redni broj koji je tipa integer, koga prebacujemo sa ovim str od, pa sad ovaj redni broj, dakle, prebacujemo ga u string, nadovežemo na ovo, kosu crtu koju ćemo navesti pod znacima navoda jer je to karakter i nakon toga ćemo nadovezati ono što se nalazi u godina upisa, međutim to godina upisa takođe moramo prethodno da prebacimo u string, tako da ćemo iskoristiti str, pa onda sad imamo u zagradi godina upisa. Hajmo da pokrenemo program i dakle vidimo da je zapravo ovo bilo skroz korektno, ovo što se očekivalo je 123 kroz 2017 i upravo to smo i dobili. Sledeći zadatak kaže napiši program u kojem se učitavaju dve niske i ispisuje dužina duže od njih. Dakle, naš zadatak je prvo da učitamo dve niske. Niska 1 učitat ćemo je tako što pod znacima navoda kažemo unesi nisku. A isto to može da bude i komentar koji se šalje prilikom drugog upita korisniku, a onda bi trebalo da vidimo, dakle ovdje se sada pozivamo, koristit ćemo dve ugrađene funkcije koje smo do sada naučili. Jedna je koja nam vraća dužinu niske, a druga je funkcija maksimum. Dakle, dužina duže biće maksimum, dakle tražimo maksimum između dve vrednosti, dužine prve niske, dakle len od niska 1, zarez, len od niska 2. To je to. Pokrenut ćemo program, unićemo prvu nisku, recimo neka je prva niska ponedeljak, a neka je druga niska ja i trebalo bi da vrati, jel tako, broj 10, što je broj karaktera u reči ponedeljak. Tako da smo i ovaj zadatak uspešno uradili. Idemo dalje. Napiši program koji učitava neki string i zatim prebrojava koliko u njemu ima samoglasnika, pretpostaviti da se tekst sastoji samo od malih slova latinice. Dakle, ovaj kod bi trebalo malo promeniti. Imamo tekst, input, šaljemo poruku, unesi nisku ili unesi tekst i to je sasvim dovoljan komentar. Broj samoglasnika, dakle brojimo koliko ima karaktera A, ali A nije jedini samoglasnik. Dakle, morat ćemo da na to nadovežemo E, pa onda nadovezujemo I, pa nadovezujemo O i nadovezujemo U. Tako je, dakle, izbrojali smo, čest zahtevamo da se u ovom postojećem tekstu izbroje samoglasnici A, E, I, O i U i rezultat ćemo smestiti u broj samoglasnika, a onda ćemo odštampati broj samoglasnika. Pokrenut ćemo program i recimo ono što ćemo uneti možemo da unesemo samo jednu reč i neka to bude reč danas. U reči danas postoje samo dva samoglasnika, dva puta se dakle javlja slovo A. Dakle, rezultat je dobar i hajmo da testiramo na još jednom primjeru. Danas je petak. I dakle imamo u reči danas dva samoglasnika, nakon toga imamo jedno E, to je 3, ponovo jedno E, to je 4 i karakter A, to je 5. Tako da, evo ga, rezultat je tačan, odnosno uspešno smo rešili zadatak koji se nalazio pred nama. Sledeći zadatak kaže sledeće. Svaki korisnik sistema objedinjene naplate računa prilikom uplate novih navodi poziv na broju,
Taj poziv se sastoji od cifara. Prve 2 cifre su oznaka meseca za koje se uplaćuje, naredne 4 su oznake godine, a narednih 6 su identifikacija korisnika. Na primjer, ukoliko imamo 032018 i preostale cifre 74 i tako dalje, znači da korisnik sa brojem 742562 uplaćuje račun za mart i to 2018. godine. Napiši program koji za uneti poziv na broj ispisuje mesec, godinu i identifikaciju korisnika. Ovo je zadatak koji od nas očekuje da iz postojećeg stringa izdvojimo određene delove tog stringa i da pritom znamo kako se izdvajaju određeni delovi, dakle da prilikom navođenja imena u kome je string smešten navodimo velike zagrade i onda navodimo prvi broj, dvotačka, drugi broj i trebalo bi uvek imati na umu da je ovo poluotvoren interval, odnosno da se uzima karakter koji se nalazi na poziciji prvoj koja je navedena, ali se ne uzima karakter koji se nalazi na poziciji broja drugog koji je naveden, već karakter koji se nalazi na poziciji jednu manje. Dobro, dakle mesec, poziv na broj, dakle mesec će biti ovo ovde, dakle 03, poziv na broj od 0 do 2, dakle ovo je nulta pozicija, prva pozicija i idemo do druge pozicije, bit će izdvojene cifre 0 i 2. Sad godina, iskopirat ćemo ovaj ovde deo, Ctrl+C, stavit ćemo ovde Ctrl+V, dakle poziv na broj. Sada nam trebaju karakteri koji se nalaze na poziciji 2, 3, 4, 5. Dakle, ovdje ćemo staviti dvojku, a ovdje moramo staviti šesticu, jer nam treba, jel tako, niz karaktera koji počinje sa drugom pozicijom i završava se zaključno sa 5. pozicijom i identifikacija. Identifikacija je poziv na broj, ponovo ćemo iskopirati ovo. Sada nam treba, dakle, nešto što počinje, ovo je nulta, prva, druga, treća, četvrta, peta, dakle, počinje na poziciji broj 6 i sve ono što se nalazi do samog kraja. Rekli smo, ukoliko navedemo 2 tačke, a nakon toga ne stavimo ništa, izdvojit će se deo stringa koji je ostao do samog kraja tog stringa. Pokrenut ćemo program i dobit ćemo zaista 03/2018 i odgovarajuću nisku koja se nalazi u ovom polaznom stringu nakon broja 7. Zaista, mart 2018 identifikacioni broj korisnika je apsolutno adekvatan onome koji se nalazi u samom polaznom stringu. Hvala na slušanju. Nastavljamo u sledećem videu.